Det blev brugt sin tid til at opbevare øl til flådens folk, der dengang kunne være et medlem af flåden få helt op til 10 liter øl om dagen, fordi drikkevandet simpelthen var for beskidt til at drikke det dengang. The big building on your right-hand side is King Christian IV's old brewery storage. It was used back in the days to store beer for the members of the fleet, and each member could at that time get up to Pas på broen. Watch out for the next bridge. Marmorbroen her foran os, og de to pavilloner op på højre side med guldkronerne er nogle af the first Christiansborg castle that was built here after the origin. Tak szybko robić swój aparat, dlatego ja nie wiem. Den næste bro her er meget spændt, så hold jeres hænder ind på båden. The next bridge is very narrow, so keep your hands inside the boat. Hvordan ser det ud, altså? Over på vores højre side, der har vi Thorvaldsens Kunstmuseum. Det er den store gule bygning her. Og Thorvaldsen var en dansk billedhugger, der brugte det meste af sit liv i Italien. Men han vendte dog tilbage til København igen, og til sidst døde han i 1844. Da han kom hjem fra Italien, der holdt hans venner en kæmpestor fest for ham, som er illustreret her på siden af bygningen. On the right hand side we have a yellow Danish sculptor who spent most of his life in Italy, but he returned to Copenhagen eventually and died in 1844. When he returned from Italy, his friends threw him a big party that's illustrated on the side. There's actually free admittance, or no entrance fee in Thorvaldsen's Art Museum. So if you can't find anything else to do, you know that this is free. It's a very beautiful collection of Thorvaldsen's art pieces and artwork. Og på venstre side, der har vi Gamle Strand. Det var her i København, blev grundlagt i 1167 af biskop Absalon, som sidder på sine hestlægninger fremme over på venstre side. On the left-hand side, we have an area called Old Beach, and this is where the Copenhagen city was founded in 1160. Over på højre side, der har vi det 5. eller 6. Christiansborg Slot, der blev bygget efter, at det første blev brændt ned. Og det, som vi ser her, har været siden 1928, og det er her Folketinget og Højesteret ligger i dag. On the have the 5th or 6th Christiansborg Castle. Poczekaj. Over på venstre side her,